Ngiyabingelela abalaleli emakhaya ngu-Archbishop waka-TikTok. Ngiyanibingelela ngegama lenkosi. Ngisephanthana ngizonibingelela mhla ka-17 Juni sinenkonzo ethokozini isithumba. Sicela bonke amakhansela siphumelele sezele ukubongela uMkhize. Sicela niphumelele mhla 17 Juni sinenkonzo enkulu. Sicela bonke amabandla siphumelele abasiphe nepheko. Sojabula kakhulu osithobayo u-Archbishop Robert Mkwaba wakaNuswa ophethe TikTok no WhatsApp no Facebook ngiphethe ngu-Archbishop odumile uncedisi uRobert. Inkonzo yokuqala ngo-9 mhla 17 June ethokozini isithumba. Sosophathele udimsakazi inkonzo uhlelo sojabula kakhulu nobaba abasephamthani bazokhona. Sicela nama-ona amatekisi uNkulunkulu anikuse.